Abusafo Yamakwaba eba Attention TV na misi konya se dia no hu se asema e beka no edika editie na edihwe so eti Jibre na eka me ho na me koso e kai wo se Queen Varsity Foundation e dwuma ko nso ekora mu pa so yasere ama bibia e koso na eye bronye se wo pese wo bibia e kama na wo honam bia eye fe na wo tade so ekasa na Tees Boutique and Cosmetics and I make come for any amount send me come you na so masene ma me de kwantana so abisa dwumadi e de ebro me twa me usima me twa ba komo aye ba bibie ye de tobacco ye ba be kasa fata ho aha ta because the casa for tobacco we try most man ko abasisi mera wasisi akoso ajebre na o kame ho ena me se be kasa fata ho na meji konyo se ide na beni the nature papa the spiritual papa the commander himself ka sunsumu ahaban ene sunsumu hunsem a papa yi wadore musuko din adodo na ade nimu no a sori oda no God's Revelation Ministry ewo enkran agape ablikuma agape William Street ho na ye papa asori ewo a wodi ni djuma ewo ho ye kasi sunsun sori a na ebi mu dwen bebre papa yi oti sunsun ase ya mi aye na dom ache na konya wote so a wode ehwe ne ma abuchafo papa ya me kana asemi me bese me twa masuwa ya kasa me papa the commander himself nature papa emfa udita enkoheto Olivo akwesi ejere be baba obo medi akwaba oze do kredi o kan ye emfa udita enkoheto ayi deba be ye be kai ye da barafu bi ya be sende video bi ma no say sofi etem ya no odi so tembe oso emfa dita enkohemat oba ya rekwa where aduane obi anu a wote aroma wo enya bi eni no why we be fault yes it means our appetite ko be share appetite yeah e be mo wadwan pikisin yeah it the deepest advice is say don't go that area I say comedy no akozum unzizomo de e obati what she to sent obati wachi what I say it know when onam zongo fumati sent you abati bi utimi kosre yeah it doesn't make sense. Sure. But says cow when you turn to be a movie. In Jabia made teacher, maybe to be talk and I may be check. Okay. So I say, it involved data and got head to Cassie and Cassie. What if I'll cover you? They also I have been tobacco. Yeah, tobacco. Yeah, tobacco. Day and Cassa. You made us mammy cheer a team for what you nature too. Na if you be chinchini bench because we see how mind the minutia cry. Okay. Yeah, we enche but you have my bar, Sah mine. A yenny pretty much more physical. Okay. You do be in a certain media bar, you between and grabbing to me about my. Okay. You do be in a so. Now Abanangasa and massage you need to be physical. Baba. And I be in a soon the farm of church me. Yeah. I don't know. Obi say bia obi ya di da yam ya de na no e do be just we say e massage wa e kura wa ya befe na e ye firi pedwem wow na ma oni pedwem want e nature this is nature yeah one say me cast me the bibi ba I say ya nyako susu yeah any ni maba mama cast me cho ya cast obi a spiritual person enye obi asabi kwako fa ni pa kwa bi e dia kwa tumi okay eno yes spiritual person sani pa no ni hwe there be odi nipa bi akwa na ape bibi ena se wo for process nim se ma for process mu a
wobetimi ate haban kura bi ti se susumasa tabe ewu nyinya ne ade no me wuri bedu bani ma bani me sato so na me kasa obe grant me ne wish na me so my ne wish na fe no betimi na ye ne ya me pe Okay. so I say and they make you so super different. Okay. What I say e bi ti se haban de me tobacco okay nipa nyebe se tobacco but me e bedu bani ma me ne kasa no wa mama approval so I say no because me sunsun ni pamete you want say edro de ye wo drugstore Okay. ye won ya okoto edro beton en ne fro drugstore Okay. en ye won say o pese wa wo nu edru obi a onu edru wo kura betima nu edru ba kofa banche ha ban kuntomre ha ban we ha ban we abero aka no anu ya anas batima kofa bibi ti say Dido. Any dido. teje wo betima kofa ebronwira na de sida so na wanu ya wo de wo bon say ebronwira na wonu ya but me e bedu me ho a ebronwira no be bibi foforo extraordinary ebia no bi kura hwehwe mu sika so ada say ebronwira na me fara me be ko atenten nan e ka ho eni bidie na me sini po e tu sika konkomu a obi antimi twu sika bi so ada say ejino onyankopon ahyeda me hye aduma wo yase no onyame me nkasa me best ebinim so ho a omo ye best I'm going to from some your best. Okay. A nature and Yamama, yes, yen church. The Yemen Nana Bisu, Yamicha, my baby. Yademico Susuma Eco Chetamino, Yamisacha, my devil from. Yeah, one Abana Yachino. Yet, Joe the best you are. Yeah, but she and Achi, who bought from a bit macho, who called you Mobina saying you were becho, who ye Bonibina saying you were becho. I said, I'm worried that what me. Yeah, you bet my show Shebri Moon says Shebra Brabana on a papa and papa. The son of Papa Kachaman and Visa, Mini Moon soon. Me and Sam Muck, Namir Mercosua, what Sam Adia, meet me the eye. Haban Mushu, who yet I am some muck. Maybe can a no agree no woman. I'll be Yamana away. Be a branding fresh near you should if you not in sure curasso. Yet ya say I knew the pedium, yet ya poor what I want not for my check. Taha by now. It never said I could school and Cassa. No one night. There be my said I could school. The school I'm a corner do it. Seems me as I see to be teacher. Jerry. What I say? We am going to school. Who go to school about making grammar here? There be and phone. It's here what do you for? Any walk or your suffer. Any walk will be a 2 drew. Okay. And you get said, Scapocrates me do my condition. Yeah. So that's it. Thank you. And you know, Meno Habayan Mechanicasa, but here drew Sandy Paya again. Okay. Me drew, me Sandy Paya again. With their nature Sandy Paya again. And the tobacco about for there in the middle. Yen said tobacco, but I have a panel copper for just was all the tower boom. No, or the Jatua. No, the not or the boss said, Trinisia, not the Queen Way, not the 5 day. Boss said, in your sorry, I'll say, may go a dead field, you walk really a white day. Abba. Obedu ejedu fi ono na abobon na ayede de obedu ejedu fi osu de den ebo na no mo chichi eti chimami chi na de tobacco no e de adua ba na mpanifo ahia no nwoma history bi a ayarese bi obi ntimi ye no aye sir ennande me dia bido wow afenya no ko o emrowafo no so be ko no obo na eche ndodo no siwodi maame Edidi, Edibania Fambros, and one Fambra. Was a Shawa, Tia Puruna, Nedizina. What can you grow here? And no better. Not abroad this swore. Just on person bed that rough from, on person bed to rough from, on person nipper and best rough from. Okay, what I say? It's abroad swore to say, abroad use that and they keep putting on tobacco. A tobacco. And tobacco you. Yeah, and you don't go. I do it. A war or war snake and pest. I did baby a war.
ɛno we no ɛnam ayi we sei na ɛwɔ so no ma no sɛ ayi wo wachiwade abo wachiwade ɛwɔ fi a ɔwɔ mpɛ ɛwɔ fi a amonsamfo mpɛ ade wei ɛne praetia wo de baabi ɛwɔ na wo de okoda dua wo fi compound wana tam praetia ne yiso wi fatum fimfim be towale se bai fonu to bati atofo na de fa sugar kakra fa bu ase ade wei wo de fa sugar kakra ko bu ase na be de be to bai fo bi wo fi eno bi be wo enche so ade se enti tobacco na on na esi obi fi anu atam se kana twitwa mu ni dwangu yesi e de ye dwoto enti mu twitwa from woni nya sa senyako wei any the spiritual machira physical kakra wei ade wei esaye asthma aduro obi a wo yare asthma bia hwemi ye tobacco wei eye asthma duro no bofo ade ade anuani adwe beside adwe wa ya ban kwan wie na adwe no ene ye de nua wei tobacco wei na wo nua adwe be ti afiri mu na wo no ma obeda na wa free asthmatic patients are future kakra bi fa ni no na hometi ope tobacco no ope adwe ye gunya me na ka kire me hunu na say ayi adwe na ye moye na e ka wo be nua de we si jaso na nua ehun tumunu na de nua ye mefi ne free hu na odi adwe na asa amnua ni misuo ja na amwa wo do wia wa wo asthmatic patient no just a glass wo be fisa fe wo be fia na fe body no on se body na you ka fe de wrap na bones we are da relaxing obi o wi apetisi sa why no say apetisi king kong we on the one we sa no just a glass there be odi for na botin the way nature see be e kon bani ya age ho say tobacco due enuni sha say obi asthmatic patient asthma won so na so opese e free no so e ho na me edi se be wo mu ha ban no sisi mensa enan enum enhia sepe 6 no de sija so ope nchansi na kuku ana de just the fresh one say brother no wotin enti one de enso ope nya wo kakra de yes e afre di no okay yes no de agency so no o mi okuko ma nua osere ho ono okuko okay na on de ohwie yes woni nature ni nkomo ohwie one glass but nature so say obofo de bia betena kire bibia code wa de no wo makoye amfa de bi frame woni bi ni sawoso frame odi fo ade o chempese ko bi ni usika no ma chese pa to kodu a o ti aba na ya yezi enu ka me ba ho se tobacco no o se sisi obi afie ni ade uko twa se o fitia no akotwa na se o se amamre du ya amamre bi anu na me cho se ade bia code da ho okay enti se ena me che nya me se code na da ho se o bu odi fo na kire wi o kwa afreme papa den you say yes yakodua na se okay yakofa me pato we eni bidie ne besin o kwa fato ase na fa haban o na se we nye case bia aye case pa but obi so feel say nothing to I'm going to take it by force obo for me nyini say wo tie say I studio ha na obi bowura mi say obo fa bi wa wepene baby say it also siki the normal protocol yeah enti ade bia wasase we su when you sick is divine or the amount. I saw ba ubu oba ono so bedo ubu na the man times 3 no the amount yeah woman sika oba times no no the aduane am wadi te bi so be no baba bibie dia me do wala se o be se na me ke so ma bibie di me do wala se e be di se di o mo aduane adi e be ji won sam o mo aduane adi afa we so banda ya
Mira, ubedi as we dware and as we did we as we dware. Say obo aduane adi. Ah. Yeah. Enti obofo enye si edi agro. Afehwade obi se manom nsa enko. Apetishifo. Apetishifo no. Eti edi apetition ni say omo na ya na to musi ya. Any abrofkati haban atie gu fom. Abrofkati haban atie. Abrofkati no na haban na wo na tie dry one no. Dry one. O ka na de sijaso. Na one bi. Obi a odi bi ntware free ni paduaso. 14 days why free. When on this 14 days why free. When on this caps 14 days. Se me mean some na me ya odi a wa check right 3 days say o. I didn't say wo na wo ya. And someone said be sunsun tachi. Okay. Oh, about for sa to work and obi abetima kotibi. Na mo ni abo de be ye no na me so be ye different. Okay. Sometimes say dro no, ye won mu ye dro, ye wo di sini, ene ye wo habantitefo. Yeah. Ene ye wo obi o tie habon de sayare. No correct. Me ti e de sayare. E kire. Okay. What I say? Obo okra combination go ntimi nye. Thank you. Say o ko tete a iwe. Thank you. And also so e wo ho e bra o so nyamu. Thank you. Abofo, obi to ade odwam. Wo say me to ade a sika no. Me pona eswate. Enyira me nsam. Me ba nkora bi na yi. Kopet tobacco ahaban. Okay. Na pe attack tuntum na ye to ofom. Teye. Ye to ofom se chache. Eno bi wo ho. E wo ho pa. Ate bi wo. E wo ho pa ko Tima market enye na. Tima market. Tima market enye na. Ate. Bate. Tuntum bi ache. O me hu bi nche me kora me gugu me otaso. Ate. O ti o bi wo ai mu bi ai se mu ye ko kakra. Ah na bi su tuntum na me kam. Ate tuntum no. Okay. Atabe ma na ga tuntum. Atabe ma no. Yeah. Nti uwia na dia. Wa bie tobacco ni nsam se. O teni se na. Na wa bie ni nsane mu. Ate no ba fa mi no 1 2. Na obi onu man sapa. Na bi me ka obi nsane so. O tide di obi na so ate no. Na dia ship na dia akato so. Afo kato so ye pe me pato da dia. Don't was say. Mienu pe. Okay. No was sinipo. O dia bro aye hwia ne hu nwira. What tibi na dia siposi. Na dia tu ugo usika ade ni. Wo de ayi abro haban de besi pono. Thank you. Na dia tu. We won fa ko janges. Na dia tu. Atemienu na dia tu. Na wa pe tobacco haban wi. Na de mienu no asope. Because na wa fodi. O botimi ni obi tidwam. Wo to ade na otwe usika. Aye wo ba. Wo to ade na otwe usika. Wo ba. Entini abeti ya. Wo ba o di kra o me. Hwa obi betimi abefo obi ba bi obi nipa bebre to ade stores. Na obesa wanwe nyina no de ko. Territory no wa capture territory nyina. Okay. E dey na betimi amasa ni obesa store no so arezi store ni kosoro. Obi ni wa betimi ade abo atimi akonnam nipa no. Me pacho sa crofo me sa so de before T dancing to the place. Nipa na wa man store na what capture area will be a stock right in me pacho ko tobacco. O pe tobacco me kwa tenten no e nine. So hwe come na tobacco. O pe tobacco we ya me kwa tenten e nine. Tie nie na o de bidi aka. Me pacho petit dancing. Na twro wudi wo to o de maka be twro wudi wo tobacco no. Na de asefom so bi bia wafa area he nyina anwema ne so apija. Ama ne nsem sade agina nyina no. So any pop I want to be a said room or the S and true. Wow. And you coffee be a man tobacco, so you can draw said they would do a better and yet tobacco. A better and yet I didn't want something unique. I was special something unique. See, I can't want to see it to me. So I say, it to me, will be some kikam. What do you for Frank to keke? Na fa say obi was papa me sem kika me titi sa sika ma so be yes kada na sam. Obo anti sada. Sa. Dabi na de kuto na sra wo nem no nsam. Na wo sem ka sa ya de. Enye e hye nsam sra de nyina. What you see? Enti tobacco ya bibi anka. E sa ka Ghana fo wo bi afie. But ye nim de do so. Na ye si dan ya na ye bu concrete. Ya ku fie nyina concrete ya mpese ba hu se anyo ba bia because ya ba be dia yes na ene ye ne okay ene ye ne okay what you say obofu ya ko ya ni mo ya kase papa we udi si ene ye e si eti metie fo hu mfaso wo tobacco so for spiritual aspect okay enti tutu ma fa mu se usika itu nyina won nsam mu then bi o na iti na me keka ba no okay obi se papa ma so dai boni okay
Mama chere sadi we obi a wabubu form e de bread na o se before we so die no o so be dia baabo sisi e no bubu form me ti wa me kasa na me bompa nya me chere me se me ko fa tobacco si da so no mfa nwiare o le biare 7 days and na this one na tiba be pan to say why na body on fa nche ni mubi ese du o susu bone no bone ya man biare wie na ma odi me kwa tenten no and nine say when I'm ongo dua obola so okay and no sa no e be dua obola so a onipa bi a so ti ano no so onipa oda mani si abonte de prai ka fama sa nipa no so e be tani amani pa wow what you say onye we bebra so da bone a you need a tobacco to control your life. You need tobacco to control your life. Say the spiritual papa come. Any me wa bon boa. Na me say sani mu iya che say the be ya. Say afei na wo so hwa obetimi ehunu asem ne poma sibre. Ye di kan papa boa en kwan fa so a say wo nsam sika entimi enyina na say unsam ta eye ohene a. De wo behia eye tobacco na wape eye ate. Wonya ate ni bia we pe tobacco ni bi na wonya ate na wo di eye bo abua haban na bo ne po na wo di ato eye ba bia wo ye adwuma eno so ebetimi aboa ma bibia timi aye kama ena obi so a wo no nsa so a eno so no sa de ebetimi aboa wo ma wo so timi agyan ena obi a asma eye yare boni Sadie eye tobacco be boaw ama o asma yare na e wo so ni nyina no etimi afio so and the last one papa e kan ho asem and say se we obi a where they o so ke kaw say we the misika na misika ba yin se mu na odi maza what did you say what we say akwantu on eni fie bi mu na wo fie na person try so to kwanya wo be ko first one yi second one yi third one yi you try the first one e bounce one wo try the second one e bounce one e fie say wo tumi e bu abusia protocol e covenant no so okay na dia betimi dia busu no e tobacco anadwo no wo be sorry to midnight na wa ko tworo abusia ni bi e bia ya aduana agora phone tu kwan o we ko phone tu kwan me ya so ani asona for so tu kwan deti na mo tu kwan tobacco nchire na tobacco no agbako bra aduani si won na wo twiro asona aduana obeka se me de minima kenkan ni nton a obon nton a obon o kwa obon sa e wo tobacco ni nsa so na mo hwe se woni ma kenkan ti ne awuso ma wo ya ade no so buna no to so sania ebo anapa amrachi 5 o'clock ubeti makotie amachi na wo de mefi abeka ho mefi ne aye nkwan wie no fom no na de abeka ho na wapa ayowa na waso de guna de guso sene tie bia tobacco ni nshi wie ne mefi ni nshi wie no ne oye o pepe set kwan no bako pepe bibia ntimisi kwan yes ntimisi kwan the nature of is talking ubuswa ubuswa ebeti wo nsam until say you follow the rules and the regulation uti mrado so any asedi ese so what I say na uti asese ade we odifo akasame so mefa na maye obi wo ho se meye bibi eyiyi mi peje eyiyi mi sori eyiyi what I say me chichira na se na mini pedua bibi eno a me ye ayi da what I say obofo ye na ye si from ewani and nine is from awani to the tobacco gade wo ba mu sana da tare wo na ase na de pe brother aban ya meken ya fabo na fada okay there is for 7 days wo ba bie no utumi fa wo na nsi a enye yi mauda o fa tobacco ya wo nemu no we na odi atare mu se wo de radio wo de tare mu se jana da wo de me ga say si ya de tare mu na de wo de bro nwira na bom na wada anaju bi abada wo de sa de for 7 days
I tell nobody can stop your ahaba ba ko na say ubi chinya won chanyi no ba ko na wo ebo anapa no nsia na wo mpa wi na wo yi di ato wo be da na wa sade aye so when Ghana for him tobacco say na tetefoɔ no boro ai ta o musi e de she e na so ya say o mu so anatawa she mu dodo mu kaka tutu o mu se and they yesu so mrante kaka tutu yesi nyina wo so be de ba ko tuma na adonki do atuba ko tuma adonki do e tu she de say tawa ashe ha o ga say na so for o tutu mi na na aburu no so o ti ya di sad mentality na she tirim ana edi ewu se ebetie no bia betie awa aba wo wuti we ya aba wo so o posa ne se wo se aba na aba bebere no oh it is aba wo di ku from ponsa de we bia tobacco no within a week going no na fifi ho bebere fefefe to protect your house okay obi wa ko akoto flower yeah akoto flower de be si flower na ka so ni ma de ye flower bi wo ha e fra ho okay ahun boni ana e fra ho boni okay and a flower be a flower before and no feel next week going no start check flowers many people ever studio na I bet check say flower we do fear e be more problem we do we are e dey say never brew your flower be how do sika de e pa wo sem da e tre ne sika e wo fie kro bi wura pass a wo fie flower ne fe e tre sika e fre sika and your flower be also a friend samafo obi was me so da me hu me so na wu 90s eh sa flower na ire afra na ba enu na samafo de kro enti se bi wo fie obaba be kro ebi wo fie obaba be kro enti ya kasa no blacks no nyame ate ade but ya hu so hwe what you say ya hu so hwe broni be dia flower obebe ti so obebe ni mi obebe the reason why you dia flower you are very botanical. Thank you but Ghana ni so dia oba ko fai ade na be si fi oba toni mu ni bibia o ni dey say odua ni dey say odua o abusafo ni nature man e na di nkomo no odi4 akosi MP Eric ubodi na wo so abobebe di me so ne number no egu screen no so fa na efre the ultimate papa 054 0543 4191 419160 0543 419160 and only number of Apostle Akwasi MP Erica ubenya no e wo so papa esom e was afefelo God's Revelation Ministries I war and crying Ablekuma Agape William Street e na ye wa pasafo e wo papa ye dia no si no what is the last thing that you give to us? One was obi se fia meti emodu ifie ne trama ya bobra one was ifie wa ko trama opa for 10 billion ko trama fie no fie ni na wo usika ba shi ade bi abeto bi o se ba shi ko pa tobacco na pe brodua na ye tutu bro wa fa se di ko ja nan e wo amansanti efiso no na soja na fodu na de shi ifie ra na ko je du no de shi ni pansam sika wo de on ka or try I share you the favorite kuna pasa or try say adia no or try adia no na me can so differ percentage wo hwa me from me but Mr. say bia actually na person ko ya try to find the code okay therefore mon try some find the code it's all free only for no so only for people code na makoti mo bi fie a me sem sika eshi na ba haba wetin eti no code me ko TV na code be na wo ho na me the code na ere amount enti wo ko na ye na bisa dia aba na be mo approve say fa me ko na me so me ya we what you say enti na me kan say try say obi a wo hwe me bia wo be follow me be subscribe channel na Attention TV no subscribe Attention TV a wo dia ne say wo benya odi fa percentage wo bo prophet Erica percentage a wo bo be medi wo benya videos bia wo dey subscribe video bia bia no when you be there then I shall have fun. It's a data e konko hweto ya papa ena etu yefusa na atwafo aha ena yede eye kontana nso abisa dwumadie no ebesi ne yekoso e ka o se ne ye ka tobacco ho asem na tobacco se ne papa kan ne nyuma bebre ena ye e wo ho afam ene ho na mafam etimi so wo chefa e wo mu no hwe se wo betimi atu ho na mo na aboa wankasa ene wo daachi ene wo ntiri emma atwafo ha
ɛna yɛde dwumadie no nyinaa bɛsi because so ɛkae wo sɛ dwuma ku aso asere ɛma me de dwumadie ɛbrɛw ɛyɛ Natis Boutique and Cosmetics Natis Boutique and Cosmetics ɛwɔ ɛyɛ Ablekuma Agape uptown ɛhɔ ɛna ɛyɛ boutique ɛwɔ ɛne cosmetics no ɛwɔ ɛna ɛyɛ Queen Vasti Foundation ɛso so ɛsɔ yɛasere ɛboa yɛn ɛwɔ Queen Vasti sɛ menka kyɛw sɛ baabi bi a wɔ bia buro nyɛ a yɛbɛdi mesrɛw ɛne diem ni ahobrɛseɛ mpaa deɛ wowɔ deɛ waboa no nyinaa sɛ wɔde wakɔkyɛ nyaka no bɛka yɛ ho no yɛ nyinaa yɛnka mu na yɛtumi ɛfa nkɔ yi awurade ayɛ ɛwɔ nyaka fie nyankopɔn hyɛ sɛ wɔgye ɛbere no ahwɛ medi ne ɔwɔfo Michael ɛnɛ odifo akɔsi ntwi bɛka me ho ɛna yɛ nua bɛma sika pa nso so ɛboa kyinkyim ɛyɛ kamera no ɛde ma yɛ I'm out of here.